Nova narrativa galega, feito por Pedro Vázquez Martínez. Pablo Filgueira Trabazo. Recibiu influencias de William Faulkner, James Joyce e Frank Kafka. Características. Narrador en primeira persoa, renovación no xeito de narrar, temática angustiosa, os personaxes perden coherencia, fragmentación e perda da unidade argumental e óptase polos saltos temporais. Autores: Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos Casares, Camilo Gansel, María Xosé Queizán e Gonzalo Rodríguez Mourullo. Obras destacadas: O crepúsculo das formigas, de Méndez Ferrín, Amor de tango, de María Xosé Queizán, No ventre do silencio, de Méndez Ferrín, Lonxe de nós e dentro, de Camilo Gonsar, e A noite da aurora, de Camilo Gonsar.